Allah subhanahu wa ta'ala on o daali wasari'u adondire ila maghfiratin faade ɗaɓɓugol yaafuye min rabbikum immorde ka joomin mo wotan adondire e waɗugol bakkatu adondire folodire e tuubugol iwa e bakkatu on ɗaɓɓugol yaafuye ka joomin mon wa jannatin e ɗaɓɓugol aljanna mo andanɗa hoorema arduha samawatu yanji makko on hino fota e kammuli ɗin jeeɗiɗi wal ardu e leydi ndi o iddat omaranama lil muttaqina wonande huloɓe Allah ɓen aljanna on yanji makko ndi wona jundi dey en anda honno jundi ndin fotata qur'an waɗanale e ngal misal wona hotere towendi ndin ko yanji aljanna on hino fota e kammuli ɗin jeeɗiɗi e leyɗele ɗen jeeɗiɗi ɗum kadi wona wasi ko dewnidirgol leyɗele ɗen dewnidira kammuli ɗin ko fontugol kammuli ɗin wallidira kammo weƴƴitira kammo ka ngoya fuɗɗi ɗon fuɗɗa ngoya ɗon ka ngoya hatti ɗon fuɗɗa ngoya ɗon werta ɗi kanji kammuli ɗin ha kadi hatti ɗon tokka leyɗele ɗen ɗon ɗen kadi werta ɗen kadi ha kaɗen ɗon hatti ɗon no jundi ɗum ɗon ndin fotata ko non woni yanji aljannaji ɗin amma towendi ndin aljanna on hino mari daalje embere hurufuje qur'an ɗe hakkunde daaluwal kala e daaluwal hino fota hakkude leydi e kammo ɗum ɗo woni towendi aljanna on hurufuje koni konka qur'an ko embere ɗum woni daalje qur'an e aljanna on hakkunde daaluwal gotal e daaluwal gotal no fota hakkude leydi e kammo donc on andi goɗɗo andano ɗum fota Allah subhanahu wa ta'ala daali noon adondire e ɗaɓɓugol ɗum ɗon musidɓe julɓe wota en woni e adondirgol tun fi aduna kaari soodi borde la prince oɗa baayi madina oɗa kañum no mama ministre oɗa kañum waɗi ɗum ɗo wota wono adondirgol fi aduna tun ko aya ɗo ɓe innen ka tafsiri yimɓe goo ari landi sayyidna Umar ibn al-Khattab al-yahudaɓe ɓenni hihi Allah mon on inni diina mon kam wi'i annabajo mon on wi'i wonde e aljanna on hino ɓuri leyɗele ɗen e kammuli ɗin yaajude sayyidna Umar inni ɓenna joni hara honto yiite ngen kañum woni honto place magge si tawi aljanna on ƴetti ɓuri leyɗele ɗen e kammuli ɗin ha konto place aljanna woni sayyidna Umar jaabiɓe nde tawno ko gando o landiɓe ene si woni jemma o yeehi haray konto ñallal ngal woni si woni weeti haray konto jemma o woni si woni niɓɓi kadi haray honto ñallal ngal yeehi ɓenni ɓe anda o ka ɗum ɗon yeehi toon en anda honto woni a place ɗum e ɗum yiite ngen ko to woni Allah hino wawi marde toon kala ko faala alladina ɓen yunfiquna dépense oɓe jawle muɗum ɗen ittoɓe sadaka bi mana fi sarra e fewndo satti fewndo lagine fewndi ɗo hande misal saku hummaro 200 000 et quelques kilo on tew goton 30 000 ko fewndo ɗo woni assarrai litre essence 9500 ittugol sadaka fewndo ɗo ko fewndo ɗo tigui wiyete assarrai wa darrai e fewndo lorra woodi wal kasimina al ghayza e ɓen moɗay ɓe tikkere mi mana waligoyi yaafotoɓe ko waɗa wal afina e ɓen yaafotoɓe anin nasi yimɓe ɓe ko ɓe ɗo woni ko marana aljanna o wallahu Allah yuhibbul muhsinina mo yiɗi moƴƴinoɓen yallah waɗen jeeyaɓeɓe walladina e ɓen ɓe andanɗa hoorema ida faalu si ɓe golli fahishatan bone aw zalamu anfusahum ma ɓe toñi hoore maɓɓe directement zakarullah ɓe jantoto inde Allah nden ɓe joɗotata e bone on fastahfaru ɓe insinanoto ko Allah li dunubihim wonande bakkatuji maɓɓe ɗin fiyo Allah yaafoɓe ɓe jaɓay ɓe bonni ɓe tuuba ɓe rutto ko Allah ɓe waɗa adkar oman yahfiru dunuba kombo yaafoto bakkat illallah si wona Allah ala walam yusirru kamɓe ɓe deppitatako ɓe dumatako ala ma faalu e dow bone ko ɓe woni gollude ko e dow bakkat ko woni gollude ko wahmara kamɓe ya alamuna ɓe andi sababu nuzuli on koye hoore gorko an e sahabajo ne laaɗo ansariyankejo o yehi o nunni sonnajo janano o memi sonnajo janano kono nde tawno o andi o waɗi ko boni kon o huuli o ninsi o tuubi o rutti o waɗi ɗi adkarji hollugol Allah weltanike mo o yaafike o aya qur'an jippi ulayka ɓen ɗo jasahum joddi maɓɓe ndi magfiratun ko yaafi e wona lette dey ma dama ɓe jaaɓi ɓe bonni ɓe tuubi min rabbi immode ka joomi maɓɓe wa jannatin e aljannaji tajiri no ila min tati a sengol e majji alan haaru candi khalidina ko ɓe luttinteke fiya e nder aljannaji ɗin moodi wa ni'ma ajrul amilina moƴƴi joddi golluɓe sifa ɗeɗo golle ɗad halat gomɗi feƴƴino min qablikum ko adeti on sunanun laawi fasiru onon kadi yahe jinde awaligoye feƴƴi ko adi on sunanun laawi
sunan sunnaji fasiru yahe fil ardi ka leydi onon kadi fanzuru ndaron kayfa kana konno laatori aqibatul mukaddibina battane fenoɓɓe jinde ndaron on yiyay batte annabaɓe ɓen on yiyay batte kefeeri bandiji halkaɗin wono fir'auna en wono numruɗo en ndaron kombo e maɓɓe battane mum on ɓurani on gollon sifa ko on ɗo golluno kon oto ala on haɗude hunde haada nde qur'anare bayanu ko nde ɓangal nde linnasi wonande yimɓe ɓen saabu hunde nde acca o hudan ko nde pewal o ma'izatun ko nde wajulil muttaqina wonande huloɓe Allah ɓen Allah daali wala tahinu wata on loyino de wala tahzanu wata on suno kadi de wa antumul alawna ko onon folata ko onon julɓe ɓe woni haalanede ɗum ko julɓe ɓen haalana ɗum ka gere uhudi ɓe mana Allah daali wata on hulu wata on loyino wata on décourage ko onon folata in kuntum salatike mu'minina ko on gomɗinɓe ko wona noon onon ko ɗum woni julɓe ɓen hande onon kadi on haalanama ko onon folata e hoore alyahuda e annasara si tawi noon sarti on ko so tawi woni ko on gomɗinɓe tawi tun ko a gomɗinɗo a jippirta e goɗɗo ron kamo folude haray ko en wattu yili ɗum iyam saskum si memi on noon ɓarhon barmeji ɓurta on jooɗo e hulugol saabu ɗin barmeji e fesugol fi ɗin barmeji fakade massal qawma gomɗi memino yimɓe ɓen kadi ɓarhon barmeji misluhu sifa ɗin mi mana si barmeji memi on hande ka guere o hudi barmeji memino ɓen yimɓe Quraysiyankoɓe kadi ka guere badiri rawani andite ɗum wa tilkal ayyamu ɗi ñalɗi ɗi ɗo no dawilo ha meɗe yiltidiraɗi bayna nasi hakkude yimɓe ɓe ko moƴƴuɗa wo ko moƴƴuɗa ko marɗa wo ko Allah yiɗuma wo kenen ngo a wiyete muñño yarloɗa kenen ngo kadi a innate yo Allah lontin saabu hiɗa wujja maɗa bonira maɗa sumira ko wona noon kadi neɗɗon ko kata wo kadi kenen ngo kadi fo inna moɗi jaa hunde kaari waɗi moɗi ko yettude Allah ko ni ñalɗi ɗin min yiltidirta ɗi hakkude yimɓe ɓen ɓeeɗa hino sunorde ɗa wulla ɓeeɗa hino jallirde ɗa koni wali yalam Allah e ko Allah noon kadi waɗiri o jarrabuye fiyo Quraysh Makka fuulu on ka guere Uhudi ɗo hino tawa e mum wali yalam Allah fiyo Allah andu kanko de sawi mo ande aligo fiyo andin o feññinana yimɓe ɓen alladina ɓen amanu gomɗinɓe wa yattahida o jogito min ko maɓɓe shuhada a seede wallahu Allah la yuhibbu zalimina o yiɗa toñoɓe wota wonu toñoɓe wali yumahhis Allah e fiyo Allah laɓɓin alladina ɓen amanu gomɗinɓe wa yamhaq alkafirina o meha heferaɓe ɓen am hasibatum ka on sikku onon julɓe fewnditiɓe hande an tadkhulul jannata wonde on naata e aljanna nina mani walamma ya'lamillahu har Allah andali alladina ɓen jahadu tinniɓe minkum e moɗon wa ya'lama sabirina o anda muñiɓe on sikku on naata e aljanna haraw addali exameji wo haraw addali jarrabuyeji wo wata wonde en torki Allah yo Allah adda en jarrabuye ho to soko heƴay koye men koye yaltinta en kon e diina wala kadu kuntum gomɗi on laari ke tamannawnal mawta ɗon yelotono mayde nden min qabli ko adi an talqahu on fottude e mayre ɓe mana ko e sahabaɓe nelaɗo ɓen nde tawno adi jihadi farlede ɓe yeloto Allah yo farlu jihadi ko ɗum woni ko fanda ɗo mayde nde tawno mayde no tijja e jihadi Allah noddiri jihadi ndin mayde Allah daali alegoye gomɗi on laata ko hiɗon yelotuno ndi jihadi ko ɗum woni konko wiya ɗon mayde adi on fottude e mayri joni noon fagad raytumu gomɗi on yiindi kayri jihadi ni wantuma noon tanzuruna hiɗon darandi joni noon hiɗon néglisede hiɗon welsindade hiɗon amude hiɗon découragade fi yahugol jihadi ni laatino kele ko ono wonno ko yeli si ɗum feƴƴi wama Muhammadu wonari illa rasulun si wona nelaɗo kadi halatu gomɗi feƴƴi min qabili ko adima rusulu nelaɓe ɗuɗuɓe e yo afa immata ko si o maayi kanko Muhammadu aw gutilama o warama in qalabtum ruttoɗon ala aqabikum e ɓawo mo mi mana yo ko si nelaɗo maayi jaka arton e keferan kako wo man yanqalibi kala ruttiɗo ala aqibayhi ɓawo makko arte e keferan kako falan yadurra allaha shay'a haray ɗum lorrata Allah hay e hunde wa sayajzi llahu shakirin aray Allah subhanahu wa ta'ala on yoɓa yettoɓe mo ɓen sababu nuzuli o aya ɗo kadi ko guere Uhudi nde tawno nelaɗo eɗen andi soñjino e ndin jihadi sahabaɓe capanɗe jeeɗiɗo wara kamɓe nelaɗo kadi ñiiƴe maɓɓe ɗiɗo heeli ɓe barmi ka howru kofune jandi maɓɓe on kadi ɗum kadi toli ka hoore maɓɓe barmini ɓe ɓe yani ɓe faɓɓa heferaɓe ɓen lollini wonde nelaɗo warama a on say noon sahabaɓe goo inni ko fi hon ɗum haɓeten hande kadi ni ɓen kafaji ɗen mayi hoten tunno ko on ɗen haɓirde jihadi ko fi nelaɗo si woni nelaɗo walike maayi lanni ala ko piriden e goɗɗo on say noon Allah inni eyo ko si nelaɗo warama ma o maayi jaka arton e keferan kaku jaka a wona nelaɗo wona haɓanede jihadi wona nelaɗo wona defandede ko diine islam kala ruttiɗo ɓawo batte makko ɓe mana o arte keferan kako ko haaju makko o lorata Allah ko hoore makko o lorri amma yettoɓe ɓen o yoɓaymo ko ɓuuri moƴƴude
donc e o aya ɗo toujours kadi ko o aya sayyidna aboubacre ni siddiqi jannguno ñande nelaɗo faati ɗo gueli ɓay nelaɗo faati ke sahabaɓe boyi darino inni ko fenade nelaɗo ma yaali wiɗoɓe nelaɗo ma yi wo ɓe ittaw leggal dande makko ngal no jeeya maɓɓe sayyidna omar bunil khattab aboubacre nde tawno ko joginoɗo hikma o tawi fewtugol e ɓe yimɓe wiya nelaɗo maayi awa mettay fi woni ɓe dari kanko aboubacry o dari hakkude maɓɓe ka juulirde o janggi oɗo aya andintingolɓe ha sayyidna omar tigui inni en ka tafsir wo ɓay sayyidna aboubacry janggi aya mi sikki ko nden ñande o jippi donc ko Allah subahana taala wi ɗo kadi toujours e o aya goto ko Allah dalɗo wama mouhammadou wonaali e nder qur'an on fof ko nokkeli tati Allah subahana taala jammiti inde nelaɗo direct mubasharatan ko ya ayuhan nabiyyu o wiyata ma ya ayuhan rasul amma inde nelaɗo nden mubasharatan noddurgol mon inde makko nden ko ɗo ko nokkeli tati ɗo hino jeeya e muɗum ɗum Allah subahana taala no teddini nelaɗo sa hayfini nelaɗo awa hayfinimo Allah teddini Allah kanko hakke ko teddini nelaɗo o mawni fi nelaɗo o jammitatamo inde makko nden o takkantomo on e ɗum kadi koko jammiti inde makko ko e nder haala o ɓisori fi makko wona si o fewti e makko ko ini ko yo Muhammad ndarele ya Ibrahimu ya Musa ya Isa ya Nuhu fewtugol e maɓɓe wola inde nden haɗa takkaki en anda ko ɗum ko jel woni e nder Qur'an o enen kadi teddinel laaɗo saabu gollitirgol sunnaji maɓɓe ɗin e pottitagol koɓe eñi kon wama kana hanana li nafsin wonki on tamuta ndiki mayata illa bi idhnillah sona e ɗum e Allah kitabun ɗum ko winda ɗum ka lawhil mahfuz mu ajjalan waɗa lajal waɗa date wa man yurid kala faalaɗo thawaba duniya baraji aduna ɗi nuttihi min okkaymo min ha immorde ka aduna ɗo lanna ɗo wa man yurid kala faalaɗo thawaba al akhirati baraji lahara ɗin kadi nuttihi min okkaymo min ha immorde e majji on ɗon noon min okkaymo aduna o laharaw wa sanajjisi shakirin aray min yoɓa yettuɓe men ɓen yallah waɗen ko ɗum woni faalaɓe baraji aduna e lahara o ɗaɓɓi kadi baraji aduna e lahara wa ka ayin heewi min nabini immorde annabajo qatala haɓa jihaadi ma ahu wondude e makko ribbiyuna karamokoɓe kasirun ɗuuɗuɓe ko andingol sabaɓe nelaɗo ɓen wona kamɓe moko baɓe e jomiraɓe gande fuɗɗi haɓude e ɓawo nelaɗo mum ɓe taw jomiraɓe gande kadi e duuɓi haɓino ɓawo nelaɓe muɗum ɓen Allah subahana wa taala daali kono ɓen ɗon fama wahanuɓe lu'inanoki lima asabam saabu ko heɓiɓe comme fi sabilillah e ɓantugol lawo dina Allah kawa ma da'ufu ɓe lu'inanoki wa mastakanu ɓe lu'inanoki fama wahanu wama da'afu wamastakanu fo e muɗum haqiqa on koɓe lu'inanoki ɓe hoykinanoki ɓe découraganoki ɓe mana majji on kanje tati ko gotum wallahu Allah hibbu sabirin mo yiɗi muñiɓɓen wama kana latanoki qawlahum konngudi maɓɓe ɗin illa an qalu sonaɓe inni rabbana joomi amen enele men en ɗo men décidi men haɓide jihaadi wondude jihaɗo amen ihfir lana yaafa men dunubana bakkatuji amen ɓe mana ɗum ko en kasi men maayi ka jihaade ara ko men yaafaɓe yaafa men o israfana e feƴƴintinal e amen komin feƴƴintini comme fi amrina e nder fiyake dina amen kan wa sabbiti tabintina agadamana teppe amen ne mbi mana hara ɗum min hulali min dogali wansurna wallami alal ɗo amin kafirne hoore yimɓe hefera ɓen hara ɓe foolali men fa atahumullah Allah subahana wa taala on okki ɓe o yoɓi ɓe thawaba duniya baraji aduna wa husna thawabi l akhirati e ko ɓuuri moƴƴude e baraji ɗi lahara wallahu Allah yuhibbul muhsinin himo yiɗi moƴƴuɓe ɓe mo yiɗi moƴƴinoɓe yallaɗe moƴƴuɓe moƴƴinoɓe ya ayyuha alladina amanu kono yo gomɗinɓe in tutiu alladina si tawi tundo on ɗoftike ɓen kafaru yedduɓe ara on ɗoftike ayɓe ma on yaruddukum saabu ɓe ruttay on fes ala aqaɓe kon ɓe artira on ɓawa mon arton e keeferankako fa tanqalibu wonton hande kadi hasirina kon perduɓe ko ɗum waɗi yamirɗo ma o tasko yamirore nden taskoɗa yamirɗo o haɗuɗo ma o tasko haɗore nden taskoɗa haɗɗon wota romo tum wa yolotoɗo ko ɗum Allah waɗani e haqqille balsi koni allahu ko Allah mawlakum on jeyɗo on wa huwa khairu nasirin ko kankoni moƴƴo walloɓe sa nulqi Allah daali alay men fero fi qulubil ladina e nder ɓerɗe ɓen kafaru yedduɓe arru uba kulolngol onon nangodiri e maɓɓe tun hara on hulali on nangodiri e tum men fero kulol ka nder ɓerɗe maɓɓe bima ashku billahi saabu koɓe sirkani Allah kan ma lam yunazzil bihi konko tawi Allah jeppinanaali ɗum sultanan dalil wa ma'wahum werde maɓɓe nde annaraka ka yiite wa bisa boni mathwa zalimina werde toñoɓɓen wala gad sadakakumullahu gomɗi Allahu on gongani on wa'adawo fodore makko nden o inni on foolay heferaɓen gongi laatike fodore nde honnike irita hussunam andite tuma nde warayno ɗon ɓe kamɓe heferaɓen tuma nde soñayno ɗon ɓe ɓenini dunga e makko ka arande gere on andi uhudi julɓe ɓen foolano kono debi gere on ko julɓe ɓen foolunoko ka femɓe foola tawi Allah fodiɓe foolay
he joni noon ɓe fooli ara noon ɗum nde ɓe bonnutuno condition jiɗi ɓe yeddi nelaɗo hande kadi ɓe wonti foolaɓe kono fo e mum tawi fodore Allah nden timmi hatta ida fashiltum ha ɓa on serti e nelaɗo mi mana ko wi kon yo on waɗu on bonniti capanɗe jowo ɓe nelaɗo awno ɓen ka hoore fello Uhudi waɗi amir maɓɓe Abdoullahi ibn Jubayr ɓay on serti watanazatum on poɗodiri ɓe yawi jippoɗen e lanni folude hoccen jawdi kono ɓe inni wata e jippo nelaɗo maki haysi ɓe fooli wata e jippo poɗodir ɗon fil amri e fiya keɗen wa asaytum yedduɗon min mbaadi ma arakum ɓaawo Allah holli on ma tuhibbuna konko yiɗuɗon bi mana folugol ngol ka jihaadi he min kum noye moɗon man yuridu duniya on faalaɗo aduna wano ɓeewi ɓe ko ɓe jippo hocce jawdi kono hoyri wa min kum noye moɗon man yuridul akhira on faalaɗo lahara wano ɓen wiide moodi haysi ɓe ɗawi en tabiten ka nelaɗo yamiri en ɗon summa sarafakum refti Allah subahana taala on yiili on itti on anhum e maɓɓe folande nde folu ɗon nden o ittiti on e hoore maɓɓe mi mana o yiilitiɓe kamɓe o artiri ɓe noon kadi joni e hoore mum o waɗiri ɗum nagaygo mo liyabtaliyakum ko fiyo jarribo he donc ko yedduɗon nelaɗo kon jippiɗon ka hoore fello walla gada fa ankum goɗɗi o yaafiken wotan wattu yesso ni sifani walla Allah du fadlin ko joom ɓural alal muminina e dow gomɗiɓe ɓe ide tusiduna an tentuma nde dogayno ɗon ƴawoyon ka hoore fello uhuti he saabu ɓay heferaɓeɓen ɓurtike on ɓe foliti on wala taluna tawi on ala ha yeƴƴitade goye ala hadin e dow goto on tefa fi goto wa rasulu tawi nelaɗon yeddo o kom himo nodda on fi ukhrakum e wallitagol woɓɓe goo e moɗon tawi ɓen ɗon hino takko maɓɓe no jeeya e muɗum Abu Ubayda fa asabakum heeɓi on gamman suno bi gammin wondude e suno arano ngon ko foolegol ngol suno ɗimmo ngon ko barminegol nelaɗo ngol dare kadi lolline wonde o maayi Allah waɗi on ɗiɗo sunoji ɗiɗi likay la tahzanu fi wata on suno ala ma fatakum e dow konko fuuti on feƴƴiɗi on e jawdi kono hoyri wala ma asabakum fi wata on suno kadi e dow konko heeɓi on immorde e barmeji walla Allah khabirun ko hompitiɗo bima ta'maluna ko on ɗon gollude kon ɗum ma ansala aleykum refti o jippine hoore mo min mbaɗiro gammi ɓaawo suno ngon amana tan hoolare no asan ngongre ha batal ha inni min ngongi ka gueɗe Uhudi ha tawi kaafa an kan yanni mi hocci ko yaata laabi tati mi mana Allah jippini ngongre nden e maɓɓe ka nde ngongre ɗum suddunoɓe hande kadi kulol ngol fo yeehi yakhshande suddi ta'ifatan fedde goo minkum immorde e mo o ta'ifatan fedde goo nden ɗon hari ko naafi gaɗa hammatum gom ɗi himmiriɓe an fo sum dandugol wonkiji maɓɓe ɗin ɓe dogi yazunnuna hiɓe sikka billahi Allah fewno ɗon gayral haqqi koye na gonga zonnal jahile sikke majjiyanko wigol nelaɗo warete madina islam ko ha nden ñande woni ay ɗum ko sikke majjiyanko yaquluna hay ɓe wiya hallana taw sino wodannome minal amri immorde fiyakeɗe min chayni immorde goɗɗum mi mana hara ko menen yamiray nonu ma ko menen haɗay nonu min yamirtano e jihaadi waɗe ɓol wiɓe innal amra ɗulle fiyakeɗen yamirore nden décret on kullaha fop mum lillahi ko Allah jeyina hay nelaɗo ay yukfuna hiɓe suuɗa kamɓe nafiqiɓɓen fino anfusim ka nder wonkiji maɓɓe ma la yubiduna laka konko ɓe feññinantama few yaquluna hiɓe inna law kana lana harana wodannome minal amri immorde fiyakeɗen e yamirgol ngol shay'un goɗɗum ma ɓotilna min waretanoke ha huna ɗo saabu min fardatano yo jihaadi waɗe ɓoliɓe law kuntum siko mayde hulɗon awa hay laati ɗon fi buyutikum ka nder cuuɗimo ara ɗon waali ombiti suddi suumi si mayde nden arila barazalladina yaltay ɓen yimɓe ɓe yaltanay hoore mum ɓen yimɓe kotiba farlaɓe alayhim e hoore mum alqatul warede nden mayde nden ɓe yaltanay hoore maɓɓe ila madaji yimɓe yaha e pilasiji maɓɓe ɗin e waalorɗe maɓɓe ka ɓe duwa mayde ɗon bi mana hayso goɗɗo naati ka suudu mum ombitike so tawi woni leer ka Allah hoddiranimo yo maayi ɗum hewti o yaltanay hoore makko tawna nder toon o muuya yo maayo o yaltanay hoore makko o yaha e pilaji ka o duwa lelade ɗon o maaya Allah daali wali yabtali Allahu ko Allah waɗi ɗum ko fiyo jarribo ma fi sudurikum kon ka nder ɓerɗe mon wali yo mahhiso e fiyo laɓɓi ma fi gulubikum kon ka nder ɓerɗe mon ha laaɓa wallahu Allah alimun ko anduɗo ɓe dati suduri gundoji ɓerɗe ɗen inna alladina ande no ɓen tawallaw hoccutuɓe dogi minkum moɗo yawmal tagal jam ani ñande koneli ɗin ɗiɗi fottunoka gueɗe o huti min mi yaafike ɓe innama stazallahum cheytan ande ko mortini ɓe ko cheytane kon sowin sini ɓe ha ɓe dogi kono noon ko honɗum waɗi so wawi ɓe o heeɓi feere maɓɓe ɓe baadi ma kasabu ko saabu yogay koɓe faggiti kon andi sa woni yeddo Allah woni yeddo Allah ande kadi iblisa wona heɓay doole e hoorema saabu ko ɓe e honno innete faggiti e konnguɗi bonɗi e golleli bonɗi ko ɗum waɗi saabu ha iblisa heeɓi doole e hoore maɓɓe o hulɓini ɓe dogi kono
nde tawno Allah ko moƴƴo ko yo yurmede Allah daali wala ɓeɗa falla on hon gomɗi Allah yaafikeɓe koɓe dogi kon accaniɓe yeeso ni noon wata on dogu jihaadi few inna Allah anden Allah gafurun ko yaafotoɗo halimun ko muññiɗo ya ayu alladina amanu kono yo gomɗinɓe la takunu wata laato dey kalladina wano ɓen kafaru yedduɓe wa qalu ɓe wiyani l ihwani wonande musidɓe maɓɓen sababu nusul ayan ko hoore Abdullah ibn Ubay ibn Salul raisul munafiqin ko on Allah noddirimo inde kefeero wa qalu ɓe wiyani l ihwani wonande musidɓe maɓɓe ɓen mbi mana julɓe haɓɓanɓe ida darabu si ɓen hino yawde fil ardi ka leydi aw kanu ma ɓe laatike guzzan hiɓe heɓoye jihaadi ɓe heeɓi noon probléme toon ɓe warama ma ɓe foolama kamɓe heeferaɓɓen ɓe inna kamɓe naafiqiɓe ɓen ɗum woni o Abdullah ibn Ubay ɗimoɓe muɗum ɓen sa yi ɓe warama toon ma nanggama toon law kanu si ɓe laatino indanaka amen ɗo Madina ara ɓe yahali nokku amatuɓe mayatano oma qotiloɓe warata nooke kamɓe ko wari ɓeeɗa ko saabu ko ɓe yehi kon liyajala llahu dhalika fi yo Allah waɗa ɗum hasratan ninse fi qulubihim ka nder ɓerɗe maɓɓe awa wallahu Allah yuhi ko kankoni wurnowo yo miito himo wara wallahu kanko Allah bima ta'maluna kon ɗo gollude kon fof basirun ko sotiɗo seede on noon na ko ɓe yalti kon wari ɓe onon kadi na ko on yaltali kon waɗi ha daɗu ɗon wa in qutiltum wallahi so on warama fi sabilillah fi ɓantugol lawdina Allah kan aw muttum ma o mayani hoore mo haray hunde mum perdi ala la maghfiratun ko yaafuye jana min Allah e modde kalla wa rahmatun e yurmede hayrun ko ɗum ɓuuri moƴƴude min majuma una e di koɓe moɓata kon e jawle aduna wala in muttum wallahi so mayanile hoore mon kadi aw qutiltum ma on warama fo e mum la ilallahi tuhsharun ko faade ka Allah moɓete ɗon on fof on tawtidira ka Allah fa bima rahmatin ko saabu yurmede min Allah e morde ka Allah nde Allah neminirma lintalan waɗi ha newani ɗaaɓe walaw kunta saabu sa alatino an Muhammadu fazzan e ñaaɗuɗo walisal garbi yoora ɓerndejo lam faddu ɓe fof ɓe sakitotono ɓe dogayno ɓe potto min hawlika takko ma faafu anhum ɗurnon wastahfir lahum toro yo Allah yaafoɓe wa shawirhum fil amri diisoɓe ka fiyake o tawanu aaden dictatirjo ta kala ko faalaɗa waɗe fa ida azamta si yeyno ha a desini hunde nden a desidi a waɗay hande kadi fa tawakkal alallahi hoolor e Allah waɗa inna allaha no Allah yuhibbul mutawakkilina mo yiɗi hooloroɓe mo ɓen o aya kadi hino andina en si a ardoto yimɓe almagolɓe ma laamagolɓe ma a waway mowude ɓe guure a wonay mo ñaaɗa ɓernde a wonay mo yoora ɓernde aɗay a wona yurmeteɗo yaafotoɓe a wonay kadi mo waɗata dictatiriyagal e hoore maɓɓe sikoyo laamu ma ngu juute e hoore maɓɓe a wonay hoykinaniɗo ɓe ta kala koyene anonda ɓe disodiro in yansurkumullah si Allah walli on fala ghaliba lakum haray ala foolowo mi torki Allah yo Allah wallu en ka ɗaɓɓere men jawdi yo Allah wallu en ka ɗaɓɓere men laamu yo Allah wallu en ka ɗaɓɓere men o jannatul firdausil ala yo Allah wallu en e hoore ayɓe men ɓe ndendanangal maɓɓe yimɓe maɓɓe e jinna maɓɓe kawtal maɓɓe musidal maɓɓe yo Allah fooli en e hoore maɓɓe won yahdurkum kono noonle kadi si Allah woppi on o tertike on ene faman dalladi ko hombo woni on yansurkum mono walla on hiɗon sikka min mbaadi immorde e ɓawa makko ala donc yo Allah woppu ayɓe meɗen ɓen wa alallahi ka Allah falyatawakkalil mu'minun woni ko gomniɓe ɓen hani hoolorde wa ma kana li nabiyin awa hanana annabajo an yagulla nde o janfoto ɗum ko teddungal yimɓe ɓen wa man yagulul kala janfiɗo ya'ti o rondoyto o adda bima galla ko o janfi koye yawmal qiyamati ñande dargal hara mo rondi ɗum hakkude tagore nde fo yimo inna komin janfino tumma tuwaffa retti yoɓe jonnite kullu nafsin kala wonki ma kasabat konko ki faggeti boni wo moƴƴo won kamɓe laajula muna ɓe toñatake sababu nuzuli on aya ɗon kadi ɓe yahuno e jihaadi goo ton huntere kange molanade hatta naafigiɓe goo immi lollini wonde ne laaɗo awa suuɗani nden ɗon hoore mum o marinde o suuɗinde o jogitike fi kanko e ɓeygole makko nde Allah jeppini o aya kadi mantusugolɓe Allah dal afaman ittaba e ko on jokkoɗo ridwanallahi yarluye Allah on kaman mba'a wa atawa on ruttoduɗo bi sahatin e tikkere min Allah e morde kalla wa ma'wahu hara werde makko nden jahannama ko yite jahannama o e ɓeɗo fotata wa bi'sal masir boni ruttorde ko wiyete ko yite jahannama hon kamɓe darajatu nowoden ɓe ɓurdalji indallahi ka Allah ɓe fotata wallahu Allah basirun ko sotito bima ya'maluna ko ɓen gollude kon lagad manna Allahu ndaron noon gomɗi Allah moƴƴi ka alal mu'minina e hoore ɓe gomɗinɓe fi honno idi ba'ata tuma nde tawno on eli fi yimɓe maɓɓe rasulan nelaɗo min anfusihim immorde wonkiji maɓɓe ɗi bimana immorde e fami maɓɓe on yatulu alayhim mo janggana ɓe ayati ayaje makko ɗen way zakkihim hiɓe laɓɓina ɓe kamɓe ne laɓɓen way allimuhumul kitaba himo andina ɓe deftere ne wala hikmata e sunna o wa en siko woni kanoɓe laatinoke haare min qabilu ko adi nelaɗo ne leede la fi dalal hari ɓe nder majjire mo binin feeñude donc Allah subahana taala moƴƴike gomɗumi saabu himo wawno ronkude nelde nelaɗo e jippingol deftere
o acca ha e lahara oyno kombo wi yon waɗu ɗum kombo wi yon accu ɗum tawa o andinano en saabu ko tawi kon o andini en ko ɗum watte ko ɗum accete o moƴƴike emen yo Allah ɓeydu moƴƴere makko nde e hoore men awalamma asabatkum e yo onon tuma kala heeɓi musibatun musiba kad asabtum ande gom ɗi on heɓinino mislay ha yeru on musiba laaɓi ɗiɗi ɓeya yimɓe kadi ɓultum wi on noon joni anna haada ko no ɗum woniri ko faandaga guere o woodi ɓay ɓe waranama capanɗe jeeɗiɗo ɓe fof ɓe landi konno ɗum woni konno ɗum warri Allah dal e yo tuma kala onon jaka heeɓu ɗon musiba jakoni wi oto tawale on heɓinino ɗum woɓɓe yeru ɗum duubul laabi ɗiɗi ɓe manaka guere badri ɓe warno kamɓe capanɗe jeeɗiɗo ɓe nangi capanɗe jeeɗiɗo e nder heferaɓe hande noon kamɓe julɓe ɓe warana tun oluyu huwa ɗum min inde anfusikum koymorde e wonkiji mo waɗi ha fawla ɗon saabu ko yeddu ɗon ko yamirore nelaɗo nde inna allah ande no allah ala kulli shay'in dow kala hunde qadirum ko wawɗo wa ma asabakum awa kala ko heeɓi on yawmal tagal jam ani ñande konele ɗini ɗi fottuno ko gueɗe o huuɗi fa bi idinillahi koye ɗum e allah nani waliya'lama almu'minin ko fiyo allah andu gomɗinɓe ɓen waliya'lama alladina nafaqu e fiyo andu nafiqiɓe ɓen saabu si jihade ndin julɓe lutti folude tun lutti folude tun lutti folude goto décourage sataka e jaari foppo yahay hande kadi a ɓay kala no andi si yeehi foola heɓa jawdi kono hoyri fo yahay andatako si tawi woni ko fi Allah wonɗa yarde ma si ko fi jawdi kono ko ɗum waɗi siko ɓe waɗa kenen go julɓe ɓen foola ko ɓuuri ɗuɗde kon kenen go waɗa kadi ɓe foole si woni kadi ko donc ɗon haray mo wakkilike yeehi ɗon hino anda o risque no anda haray o huulo Allah si wona ɗum o yahata wa qila lahum ɓe wi'ana ta'ala o are qatilu haɓɓon fi sabilillahi fi ɓantugo lawdin Allah kan a wiidi fa uma defandon hoore mon defandon julɓe ɗi moɗon ɓe qaluɓe inna lawna alam hara meɗen anduno qitalan ko jihadi lattaba'anakum wallahi min jokkayno kono ko fenade Allah daali hum kamɓe lil kufri ko keferanka ko ngu yawma idin nde ñande aqrabu min hum ɓuuri ɓe waɗade lil imani ndi gomɗinan ko Abdullah ibn Ubay ibn Salul e ɗimmoɓe muɗum ɓen tun aya Qur'an jokki fewdo ɗo yaquluna hiɓe wi'a bi afwahihim ka kundule maɓɓe hiɓe wala ka sekkoje maɓɓe ma laysa fi qulubihim ko ala ka ɓerɗe maɓɓe ɗum no metta Allah nokku goo wiyen e suratu Safi lima taquluna bima la tafalun kon ɗum wowlan ton ko on huwata no metta Allah kabura waqtan indallah mawni bakkatu mawni mone ka Allah an taqulunde woloto lima la tafaluna ko on huwata wallahu kanko Allah alamu ɓuuri andude bima yaktumuna ko ɓe suuɗi kon ka ɓerɗe maɓɓe o wi en nokku ko ma yakfa sudurum akbar koko suuɗi kon ka ɓerɗe maɓɓe ɓuuri mawnude alladina ɓen qaalu wiyanɓe likhwani musidɓe maɓɓe ɓen waqaadu jooɗe law ata waqaaduɓe jooɗi kamɓe ɓe wiyani kadi siɓɓe maɓɓe yawɓe ɓen ka jihadi heɓoyi probléme ji ton ɓe inni law ata wona si ɓe ɗoftino en hara ɓe haali no jooɗon ɗin na kamɓe kadi magotiloɓe waratanoke ko fenade ɓol wiyu fadura u awa defande an anfusikum e gaye wonkiji mon ɗin onon almawta mayen ndin hara on ma yaali aduna haray ɗon andi ke way komo yeehi jihaadi ko ɗum warata in kuntum sollati ko sadiqina ko gongamo wala tahtabanna alladina wata a sikku ɓen dey ɓutilu waraɓe fi sabilillah fi ɓantugo laadinallah kan amwatan ko mayɓe tagoto sikku ɗum ɓen ko wuruɓe bal sikoni ahayan ko wuruɓe inda rabbiɓe nokku ka joomi maɓɓe yurzaqunayi ɓe arsike farihina e kadi la ko ɓe weltorɓe bima atahumullah konko Allah koɓe min fadlihi morde ɓuural makko ngal wa yastabshiruna heɓe weltori kadi billadina ɓen musidɓe maɓɓe ɗimmoɓe maɓɓe wonɓe kadana